Mr. Jadin Miguelab, shout out. Mr. Jadin, good morning, lalabs. Mr. Jadin. Mr. Jadin, Rajus Boy Miguelab, shout out. Mr. Jadin Lalab, good morning, Miguelab, shout out. Rajus Boy Lalab, Miguelab, shout out. Maldito tusok una manay, maldito Miguelab, shout out. Salamat Michaelson Lalab, shout out. Michaelson Lalab, Miguelab, shout out. Lalab, how are you, my friend? Michaelson Joseph aka. Somebody in the house, Miguelab, shout out. Maldito Lalab, tusok una manay, salamat sa patusok. Michaelson Joseph Lalab, how are you, my friend? You have now moderator Michaelson Joseph aka. I say wrong. Ayan, maldito Lalab, mag-jacket ka na, Lalab. Mr. Jadin, you're still here, Mr. Jadin. Miguelab, shout out manay. Ayan, maldito taga Bicol ka pala, Lalabs, oy. Lol. Lol, oh my God. Michaelson Lalabs, oy. Juwa, musta ka? Kilang Lalabs, oy. Mr. Jadin, nandito ka ba, Mr. Jadin? Si Mr. Jadin, bigla itong nawawala eh. Kunan naman natin si Mr. Jadin. Sunod si Radius Boy. Michaelson Lalab, ay. Ayan, Jowa, kumusta ka na? From Radius Boy, lol. From Michaelson. Mr. Jadin Vlog. Oh my God, my voice. Ayan, Mr. Jadin Vlog. Hi, Pam. How are you? From Michaelson Joseph. Jowa, love you. Ayan, from Radius Boy. Thank you so much, Lalads. Oy. Number. Ha? Share 963-4508-113. Tira. New upload from Pelam. Yo, oh, what's up, Ludi host? Pelam Lalab, Miguelab, shout out. 6 million, Miguelab, shout out. Ano ba yan? Nagbitin? Para sa number? Loves, Eileen, I love you so much from Radius Boy. Oh my God. Love you too, everyone. Pilam sa Japan, Shalom pa from Michaelson Joseph aka Mike. Paras na number. 0963-450-8113. Nag-abot na, nagdating na. Ayan na. FB. Pasuklan mo nga to pa.
Ulian. 23, ano yung lahat? 26. Sure 9 63450811. FW ako lalab migalab, shout out. Beautiful colors you wearing, sis. I like it a lot. From Michael Son. Thank you, lalab. Thank you. Tamsak Harang host from FW ako. And lalab, thank you so much. Radius Boy, wala na ata dito si Mr. Jadin. Bigla man itong mawawala. Punta tayo kay Radius Boy. Next is Michael Son. Palablab na kapin mga lalabs. Nakapin po. Pin Radius Boy. Maldito, ayan. Road to 900 po ako, my loves. Aileen, pakidikitan. 3.69k subscriber. Congrats, my sis. Amazing accomplishment. Thank you, Michael Son. But maybe later on, Lolo will eat again my banana. My subscriber. Ayan, Don Diego Siblings. Mega love, shout out. Maldito, hello family from Michaelson Joseph aka Mike. Nakapin dating dikit po from OFW ako. Ayan lalab, nakapin. Dating dikit sa'yo si ano po. Si OFW ako. $6 million mega love shout at Michaelson. Hi po. Michaelson lalabs oy. Mga lalab, maglablaban kayo dyan mga lalabs. Ayan, 4 million mega love shout out. Don Diego Siblings, nagbaba po ng bahay. Don Diego. Lablabin natin si Don Diego mga lalabs. Dan, 670 saging from OFW ako. Tada! Nakapindan po from Maldito. Ayan, Radius Boy. Pabalikan na lang lalabs. Ganda ng asawa, Aileen ko. Di wow. Sabay ganun. Ayan, 4 million mega love shout out. Bye po, Maldito from Radius Boy. Maldito, magbaba ka ng bahay mo, lalab, Maldito. Maldito lalabs, ay. Ayan, nagbaba ng bahay si Maldito mga lalabs. Ang ating electric fan, ayusin ko lang mga lalabs. Mainit. Ayan. Ayan, 5 million mega love shout out. Radius Boy. Corpus, Christ Parish Church, Tubod, Iligan City, Lanao del Norte, Mindanao. Ayan. Taga Mindanao pala to si Radius Boy.
Tamsak, hey! From Supreme BG. B12, mega love shout out. Supremo Lalab, mega love shout out. Michaelson already done from Maldito. Michaelson Lalab, kindly return to Maldito Lalab, already connected to your channel. Thank you so much. Ayan, 4 million mega love shout out, 4 million. Ayan, si Maldito nagbaba ng bahay, mga lalab, lablabin natin. Sisi Koyos, baka gusto mo barter tayo. Supremo, di pa ba tayo dikit lalabs? Patingin nga ng bahay mo. Cricket Tamiran, mega love shout out, Cricket Lalabs. Naka-green naman eh. Supremo friend dan check. Ayan. Ayan, 6 million mega love shout out. Dan na po ba kayo nakapin mga lalab? Nakapin? Radius Boy. Dan na po ba kayo Radius Boy mga lalabs? Ayan, Radius Boy 67. Sabay mga ko Radius Boy ha. Nagal natin yung harang at di ka pa naman monetize. Ang BGM nagbaba po ng bahay. Ayan, Radius Boy, din ako ba Radius Boy magbakas ha. Tinig mo na silangan, Miguel Love shout out. Tinig mo na sa silangan, tamsak lalabs. Ayan lalabs, salamat sa patamsak mo. 30 Abel from Chito friend dan check from Cricket Tamiran. Thank you so much lalab Cricket. Daman ma. Baka nag-loading lang. Ayan, 3 million Miguel Love shout out. 3 million in the house. Mga lalabdan na po ba kayo kay Radius Boy? Ayan, Radius Boy, 68. Gawin na itong 70. And mga lalab, dalawa na lang po sa nakapin. Dalawa na lang. Sunod na tayo kay Michaelson Joseph aka Mike. Tinig friend Dan. Ate Malins, Miguel Love shout out. Harang host. Ate Malins, Miguel Love shout out po Ate Malins. Ayan, Dan to Cricket from Radius Boy. Cricket Tamiran lalab, can you return lalab to... Kanino ba yun sabi ko? Radius Boy.
Mary Rose Nation, Madam Miguelab, shout out. Tamsak Dan, Madam, from Mary Rose Nation, Madam Miguelab, shout out po. Ayan. Danto Cricket. Dan po sa nakapin from Ate Malins. Ano, Radius Boy Lala, pasuklian na lang si Ate Malins po. Dan na po sa'yo. Ayan, ano yung Lalas, nagla-live stream din yan. Si ano po, nagla-live stream din yan. Si Mary Rose Nation. Di ako magtatagal mag-serve. Ano? Mag-serve pa ako ng Misa Sunday. Kasi sa Kristan ako. Okay. Sige lang, Lalabs. Sige lang, Radius Boy. Patams up upcoming live stream from Mary Rose Nation. Yan, Radius Boy, 870 ka na, Lalabs. Tamsakan natin si Madam Mary Rose. Michaelson tayo, mga lalab. Michaelson. Prediction ni sino yung nagpapadikit, Radius Boy? Si Ate Malins yung lalab, si Ate Malins. Si Ate Malins yung nagdikit sa lalab, Radius Boy. Ayan, projectionist, tamsak. Miguelab, shout out, projectionist. Don Diego Siblings, lalab, Miguelab, shout out. Ayan, Radius Boy, nandikit ako sa iyo, ha. Hindi lang ako nagbakas. Ate Malin, friend, Dan check from Cricket Cameron. 5 million, Miguelab, shout out, 5 million. Ayan, maldito po, nagbaba ng bahay, maldito. Mga lalabin po natin nakapin, mga lalab. Michaelson. Sunod po kita, Madam Mary Rosa. Project Brendan check from Cricket Tameran. Ayan, si Cricket nagbaba ng bahay. 3 million, Miguelab, shout out. 3 million. Maldito Dan from Projectionist. Maldito lalab. Dan na sa'yo lalab si Projectionist. Don Diego Siblings nagbaba ng bahay. Renche, Miguelab, shout out. Dan Ate Malins. Ayan, from Radius Boy. Cooking with Sapia, lalab, Miguelab, shout out. 6:35 p.m. in Houston, Texas. Rodi Oraheta, Miguelab, shout out. Dan to Ate Malin from Radius Boy. Mga lapalablab po nakapin. Speedwell friend Dan check from Cricket Tamiran. Ayan. Radius Boy, hi from Rinche. Muhammad, salamalaikum. Alaikum salam. Ayan. Muhammad Eling Dilalab, how are you, my friend? Rinche, my ate. From Radius Boy. Thank you, host, from Cooking with Sapia. 6 million, Miguelab, shout out. Ayan, si Cooking with Sapia po, nagbaba ng bahay, mga lalab-lablabin natin. Cooking with Sapia. 4 million, Miguelab, shout out. Cricket Dan Lodge from Projectionist. Cricket Timer and Lalab, can you return to Projectionist Lalab? Already connected to your channel. From Radius Boy. Don Diego Siblings, nagbaba ng bahay. Don Diego. Also from Maldito. Naglo-loading na naman na lintian. Baka siyang kulomer ma. Eric Garcia, Miguelab, shout out. Tamsak from Projectionist. Assalamualaikum Muhammad. Ayan, from Cooking with Sapia.
Prediction is nagbaba ng bahay. Dato sa Pawas Vlog. Tamsak Ma'am Host. Dato sa Pawas Lalab Miguelab shout out. Cooking with Sapia nagbaba ng bahay. Oo, naghihinto. Baka saan kilometer ma? Radius Boy, hello from Muhammad Elendi. Ikot-ikot ka baga manay. Kaya nga lalabs baka nag-building na naman sa kapitbahay. Kala bad trip pag ganyan Kaasar. Diyos ko, Panginoon ko, patawad God. Amier Salasal, ayan vlog, Datu Pawas. Nagbaba ng bahay mga lalab-lablabin natin. Hello from Radius Boy. Mga lalab-lablab pa ako nakapin mga lalabs. Nakapin po kapin Amier Salasal vlog. Ayan. From Datu sa Pawas. Ikot ka ng ikot, Ate Aileen from Radius Boy. Aileen Skidan from Datu sa Pawas. Lalabs, salamat lalabs. Ganyan naman yan. Lagi na lang tayong umiikot. Lagi tayong pinapaikot mga lalabs. Kaya tayo umiikot. Pag may nag-wielding kasi lalab, ganyan yan. Pag may nag-wielding, naapektuhan yung live ko. Baka bigyan ko lumer ma. Bad trip din niya, matanda na yan Cooking with Sapia, nagbaba ng bahay. Ayan, nagkisi-alis na tuloy sila. Cricket Dan from Datu sa Pawas. Minsan nauuna ang boses mo sa galaw mo. Yes, lalab, kasi nga naglo-loading. Ganun talaga. Hindi natin maiwasan yan. Ayan, Radius Boy, nagbaba ng bahay. Radius Boy. Radius Boy, nagbaba ng bahay. Lablabin natin mga lalabs. Radius Boy. Nandito pa ba si Don Diego? Out na ako. Sige lang lalab. Salamat lalab. Mag-ingat ka palagi. God bless. Sige na Radius Boy. Thank you so much. Tadadan. Palabla ako nakapin mga lalabs. Nakapin po. Ipag-pray na lang kita na biyayaan ka pa ng mga blessings. Ayan, Radius Boy, thank you so much, lalab. Thank you. God bless you too. Thank you so much, lalabs. Ayan, Cricket Dan from Datu sa Pawas. Cricket lalab, can you return to Datu sa Pawas? Ikaw kusunod, Don Diego ha.
Don Diego, ikaw sunod lalabs. Amir Salazar Vlog, ayan, or dato sa pawas, nagbaba ng bahay. Don Diego Siblings, nagbaba ng bahay. I love you, ate, and thank you. Love you to lalabs, ingat ka palagi, and God bless you. Cricket Tamiran lalabs, still you here? Cricket lalab, I will give you extra banana. Ano, Cricket? Dan Diego, from dato sa pawas. Cricket lalab, I am watching your video. You still here, lalabs? Cricket Tamiran? I will connect this one, but I will not leave my comment, okay? OTW to charts. Sige na, Radios Boy lalab, God bless. Ingat ka. Salamat, pro, from Don Diego. Bordados Vlog, good morning, host, tamsak. Bordados lalab, Migalab, shoutouts. Ayan, Cricket Tamiran lalab, I am watching your video. Still here or not here? Radios dating dikit from dato sa pawas. Cricket lalab, I connect this one to you, lalabs. You still here, Cricket? Radios dating dikit. Cindy Turner, Migalab, shout out, lalab, Cindy. Hi, friend. Lalab, Cindy, Migalab, shout outs. I will give you moderator, lalab, Cindy. Cindy Turner, lalab, you have no moderator. Thank you so much. Dato sa pawas, Amor Salasal, ayan, nagbaba ng bahay. Cindy Turner from Don Diego Siblings. Sino si Don Diego? Don Diego Siblings. Ikaw sunod Don Diego, ha? Thank you for the moderation from Cindy Turner. Ayan, thank you so much, lalabs. Mga palablab naman po ako nakapin. Ayan, Cricket Tamiran, nandito ka pa ba, Cricket? O tidabol siya nakapinos from Bordados Vlog. Radios Boy Dan from Cooking with Zapia. Don Diego Siblings, thank you from Cindy Turner. Ayan. Radios Boy Dan from Cooking. Michaelson Lalab, ayan, thank you so much. Abaw HKTV. Nagbaba ng bahay, Tamkis Host Idol. Ayan. Lalab, thank you so much. Abaw HK, hello. From Michaelson, aka Mike. Ayan, Cooking with Zapia dan from Don Diego Siblings. Cooking Lalab, Don Diego already connected to you. Cricket, nandito ka pa ba, Cricket? Umalis na ata to si Cricket. Don Diego, nasaan ka na, Don Diego? Baba ka ng bahay. Ayan. Cooking with Sapia UK, dan sa message left. Ayan, from Cindy Turner.
Bordados vlog. Ayan, nagbaba ng bahay si Bordados. Silipin natin si Bordados. Malaki rin pala yung bahay nito ni Bordados. Parang Freddy Aguilar. Ayan, Don Diego, nasa bahay mo ako, Don Diego. Komi. Ayan, Don Diego, nasa bahay mo ako, lalabs. Michaelson, Dikit Dan, from Dato sa Pawas. Michaelson, lalab, sa Pawas already connected to you. Thank you so much. Hindi na ako magbakas, Don Diego, ha? Bordados Dikit Dan, Dato sa Pawas, vlog, hi Pam, thanks so much. Will turn the love and also pass it on as I am supposed to. Ayan. From Michaelson Joseph aka Mike. Akrima Lalab, Migalab, shout out. Lalab Akrima. Migalab, shout out Lalabs. Ayan. 6:50 p.m. in Houston, Texas. Dato sa Pawas vlog, Amir Salasal. From Dato sa Pawas. Ayan. Thanks, Dato Bahay, pakibaba, from Bordados Vlog. Datos Lalabs, baba ka daw ng bahay, sabi ni Bordados. Ayan, Don Diego, nasa bahay makuloy, Don Diego. Nasaan ka na, Don Diego? Daddy Ashis, host, Migalab, shout out. Michaelson, I'm on my way to your channel. Amir Salasal or Dato sa Pawas is only one person. Rose Jealous Vlog, ma'am. Ayan, Migalab, shout out. Napunta pala ako sa Evangelis. Ano ba yun? Ayan, 5 million Migalab, shout out. Yung binabasa kong mali. Ayan, 6 million Migalab, shout out mga lalas. Palablab po ako nakapin mga lalab, nakapin po. Dati, Dikit Dan. Michaelson Joseph aka Mike Dan from Cindy Turner. Michaelson Lalab, Cindy Turner already connected to you, Lalab. Thank you so much. Ayan, 6 million. Migalab, shout out. Cindy Turner Dan from Dato sa Pawas Vlog. Gawin na natin 670 yung nakapin. Dalawa na lang sa nakapin mga lalabs. Dalawa na lang. Dalawa na lang po sa nakapin mga lalabs. Ayan. 10 million Migalab shout out. Thank you so much everyone. Don Diego Sibling or Dato. Walang bakas, tamsak, dikit. Kalimbang lang from Bordados Vlog. Ayan, Dato sa Pawas Vlog. Please connect from Daddy Ashis. Dado sa Pawas, Dato Lalas, pabalikan si Daddy Ashis. Ayan, Bordados, nagbaba ng bahay. Host, 7 a.m. away to graduate. Ayan. Daddy Ashis, tingnan natin yung bahay mo. $102? Image. Oh my God, you have a big mansion. Boss ha, kung saan-saan ka nagpupunta.
Iniwan mo LS mo, nagpunta ka sa ibang LS. Hindi. Iba pala yung binabasa ko. Ano lang, pinanood ko kasi si Don Diego tapos na pala yon. Tapos nag-automatic, pumasok sa ibang LS. Kaya pala iba. Dato sa Pawas Vlog dan from Cindy Turner. Ayan, Dato Lalab. Dan na si Cindy sa'yo, pabalikan na lang. Salamat, guwapa from Daddy Ashish. Sana all malaki ang bahay. Daddy Ashish, big mansion. Ayan, Don Diego, dikit na, dikit. Dadi-dadi-dadan-dadan. Cooking Lalab, you still here cooking with Sapia? Cooking, you still here? Connect my main mga loads from Dato sa Pawas Vlogs. And mga lang, mag-connect kayo sa main ni Dato. Cindy OTW from Abaw HK TV. Ayan, Don Diego, ano ka na, 680. Don Diego, nandito ka pa ba, Don Diego? Wala na si Don Diego, lumayas na rin. Cooking with Sapia, Lalab, drop your link, lalabs. Ayan, 6 million, nag-love shout out, 6 million mga lalabs. Salamat po from Don Diego Siblings. Ayan, salamat din sa lalabs. Inshallah soon makagraduate ka na ng 1K. Ayan. Thank you, sis. Ano ma? Bakit? Gusto mong masunog yung kamay mo, ma? Datu, what's your main? Ayan, from Daddy Ashies. May mga comment naman po ako sa inyo from Don Diego Siblings. Mga lalabs, ayan, suklian nyo si Don Diego, mga lalab. Bordados Vlog, sunod kita Bordados, ha? Bordados, sunod kita kay kay Cooking. Iyay lalab, mega love shout out, tamsak iyay lalabs. 5 million, mega love shout out, 5 million. Padikit please from iyay. Siyempre. Padikit please from iyay, 5 million, mega love shout out. Da-da-da-da-dan. Thanks, Wapa Host from Bordados Vlogs. Mga lalapalablab pa ako nakapin cooking with Sapia. Blueberry great with Sapia UK. Cooking, you have ads lalabs. Ayan. Amir Salazar Vlog, my main mga lods from Dato sa Pawas. Lablabin natin mga lalabs, Dato sa Pawas Vlog. Or Amir Salazar. You're welcome, Cooking. Cooking, lalabs, cooking. Tada! Tada!
Na po ba kayo nakapin mga lalab? Cooking with Sapia. Iyay Doner OTW from Abaw HK. Ayan, iyay lalab on the way si Abaw lalabs. Hariran. RQ Official TV, hello host, Miguel Love, shout out sa lahat. Ayan. Chef Eric Mala, Miguel Love, shout out tayo po. Bordados iyay, dinner dan. Daddy Ashish, nagbaba ng bahay, 7 million Miguel Love, shout out. Bordados, lablabin natin mga lalab si Bordados. Palablab po nakapin mga lalab, iyay, dinner dan na si Bordados, lalab pabalikan. Cooking with Sapia, lablabin natin mga lalab, cooking, blueberry. You have now 3K subscriber. 18 days po sa YouTube from Chef Eric Mala. So it means you are new. Tingnan natin. Malaki na. 25 available from Chef Eric Mala. Tingnan natin Chef Eric. Meron kang 25. Bordados done. Dikit na pala tayo, Eric. X na tayo, lalabs. Ayan. OTW nakapin from Bordados. Cooking with Sapia, Bordados on the way to your house. Bordados done from Dato sa Pawas. Dan na po ba kayo nakapin mga lalabs? Ayan, punta na tayo kay Bordados, baba ka ng bahay, Bordados. Dan sa nakapin from Chef Eric. Ayan. Cooking with Sapia, lalab, kindly return to Chef Eric, lalabs. Chef Eric Mala, dikit with bakas from Dato sa Pawas vlog. Buti na lang mga lalab, makulimlim ang labas. Walang gaanong hangin. Papayo lalab, Miguel Love, shout out po Papayo. Kumusta ka na Papayo po? Miguel Love, shout out sa lahat from Papayo. Amir Padikit mga loads from Dato sa Pawas. Ayan. Amir Salazar or Dato sa Pawas is only one person. 5 million Miguel Love, shout out. Bordados, Miguel Love, shout out. Ayan, Bordados nasa bahay mo ako, Bordados. Dato dan po from Chef Eric Mala. Blessed Sunday sa lahat from Papayo. Ayan, Bordados lalab. Nagnunood ako ng video mo lalab, Bordados. Ayan, meron kang harang. Bordados vlog. Ayan, Bordados. May harang si Bordados. Thanks, host. Tapusin natin lalab 1 minute. San Diego Siblings OTW from Abaw HK TV. Padikit si Iyay mga lalab. Si Iyay padikit po. May Oras song by Freddy Aguilar cover. Amir Salazar vlog, my main from Dato sa Pawas. Ayan, Bordados lalabs. Freddy Aguilar. Bad trip kasi naglo-loading. Sunod kita, Amir lalab, Amir. Sunod kita. L3 lalab, Miguel Love, shout out L3. Dato Dan from Cooking with Sapia. Dato. Cooking already connected to you, lalab. Thank you so much.
Elmix, mega love shout out. Tamsak host. Elmix Lalab, mega love shout out. Ayan, Elmix, bigyan kita ng jacket Lalab, Elmix. Bordados Vlog dan full pack from Papa Yo. Thanks. Ayan, Elmix, may jacket ka na Lalab, Elmix. Salamat Lalab, salamat. New video from L3, Cooking with Sapia. Ayan, nagbaba ng bahay. Bordados Vlog dan full pack from Papa Yo. Ayan, Bordados, dan na po sa'yo si Papa Yo. Pabalikan na lang po. Amir Salazar, Vlog OTW from Abaw HK. Taga Hong Kong. Vocalist pala ito si Bordados. Ayan. O, vocalist siya. Para siyang si Freddy Aguilar. Ayan, Bordados, pangalawang dikit. Santano Moitra, mega love shout out. Santano. Mega love shout out, my friend Santano. How are you, my friend? Ayan. Good morning, good morning. Cooking with Sapia, lablabin natin mga lalab. Ayan, Bordados, din ako magbakas sa'yo lalas, Bordados. Santano Moitra, hi. Mega love shout out, Santano Lalab, thank you. Santano Moitra, thank you so much. Cooking with Sapia, Yuki, full pack from Papa Yo. Hi, Cooking Sapia with Santano Moitra. Ayan. Abaw HK, okay na po from Don Jigo, siblings. Hi, Cooking Sapia from Santano Moitra. Arkidan sa mo tattoo from Bordados. Don Diego, nagbaba ng bahay. Don Diego. Don Diego. Papa Yo, OTW from Bordados Vlog. Tarantantan. Abaw, sunod ka, abaw ha. Abaw lalabs, baba ka ng bahay mo, abaw. Amir lalab, Amir, baba ng bahay. Eric Garcia, mega love shout out, lalab Eric, my friend. Thank you so much. RK Official TV dan full pack from Papa Yo. Mary Me Ailenski from Santano Moitra. RK Official TV OTW. Abaw HKTV, ayan, nagbaba ng bahay, abaw. Tingnan na lang yung number mo, bidali 09. Ha? Ha? Preload mo. 20? May barya ka? Sige. Layer this dito doon po kami galab shout out. Abaw all friend dan from Cooking with Sapia. Ayan. 7 million migalab shout out. Amier, baba ka ng bahay, Amier. Nandito ka pa ba, Amier? Parang tantiradan. Papa Yodan to you, idol. Laki ng bahay mo, naligaw ako sa loob. Abaw HK Dan, tusok upcoming, dating yakap po. Tika lang ha, tika lang. 6 million, Migalab, shout out, 6 million. Lear. Oh my God, ba't kasi naglo-loading? Reply my message sa Pia from Santano Moitra. Bordados Vlog, payag, payag lang kapatid, agoy, salamat. Payag lang daw.
Sana all. Sa Pia Lalab, reply of message of Santana Moitra. He's waiting. Hintian naman. Hindi, baka sa kabila. Bordados Vlog, galing naman kumanta Dan Tuyo kapatid with Bakas. Arco Official TV nagbaba ng bahay. Ayan, 6 million mega love shout out. Pwede sila makapag-wielding. Yan yung aking connection. So, 19949. Ma, kina mo na yung bayad, ma? Yung load na, may Pransya. 23. 0910 949830. Bon, yung na to, welding na to. Ayan, Bon Idol 05 is now have moderator. Ang cute ng Mike Mohos. Ayan, salamat po. Galing po yan ng UAE. Ayan. Thank you for Papayo. Magandang umaga sa iyo, host. Lalab, magandang umaga rin. 9 million, mag-love shout out. Dadin. Pa-jacket ako, host. Lalab, ambot dodong may jacket ka na, oy. Naglo-loading talaga. Abaw, HK Dan Idol, laki na rin ang bahay mo. Lisel Joyce, mega love shout out, Lisel. Lisel Joyce Vlog, mega love shout out. 8 million in the house, mega love shout out, Lisel Lalab. Ayan, on the way ang jacket, Lalabs. On the wings of love. Ayan, may jacket ka na po, may jacket. Salamat sa pa-jacket mo, host. Welcome, Papa, from Cooking with Zapia. Ayan. 7 million mega love shout out. Pa-jacket, host, may jacket ka na po, Lisel Joyce. Tan. Amir, wala na si Amir dito. O, Abaw. Baba ka ng bahay mo, Abaw Lalab. Nandito ka pa ba? Ganda niyo po. Thank you so much po. Papayo, Don Jigo. Ayan, nababa ng bahay. Cooking with Zapia. O, tida. Tarirariraran. Thank you so much, host Lalab. Thank you din. Ayan, 5 million mega love shout out. Tadadan. Ikot ka, host, or ako ang naumiikot? Ako umiikot, hindi ikaw. Ako yan, ako. Ganyan talaga ang buhay, minsan umiikot. Ano tayo kay Abaw? Abaw tayo mga lalabs, Abaw. Wala na si Amir, umalis na si Amir. Mas pwede ako makijoin sa'yo, kanta lang ako. Iba to lalabs, hindi ako nakaano. Sayang sana. Bon Idol. Naka-direct lang ako lalabs sa YouTube lalabs. Hindi ako naka-stream labs. Ayan. Pa-highlights lang pumasok. Ayan, from Don Diego. 7 million mega love shout out. Mga lalab pa ako, nakapin. My goodness. Host, kantahan kita. Yes, lalab, gusto kong kantahan mo ko. Nakadirect kasi ko sa YouTube, lalabs. Paano ba yun pag nakadirect ka? Bon Idol. Sayang. Ayusin ko pa to, lalabs. Try ko sa ano. Ayan, Abaw, tamsak lalabs sa iyong premiere. Abaw, patamsak pa ako nakapin mga lalabs. Okay, salamat. Nakadirect kasi ako lalab, hindi ako naka-stream, StreamYard. Inom kayo ng tubig.
Mga lalab, patamsak po na kapin, mga lalab na kapin. Sayang. Eric Garcia, OTW. Bakit naman nag-iikot tong buwang to? Eric Garcia, OTW. Ayan, from Abaw HK. Pa-highlights lang pumasok from Don Diego. Ayan, tumayan, may galab shoutouts. Mga lalapatamsak naman po ako sa nakapin sa premier po ni Abaw. Ayan, may premier po yung nakapin. Mahila po ng bahay from Lisel Joy Vlogs. Patingin natin yung bahay ni Lisel. Huwag ka umalis, Lisel, ha. Bibia pala to si Lisel. Patamsak mo na, Lisel, kay Abaw, Lisel, sa nakapin lalabs. Lisel, patamsak mo na lalabs sa nakapin lalabs. Ipin na kita, dali. Sunod kita, Lisel. Patamsak from Sir James Chip. Dan ka na lalab, Lisel, lalabs. Ayan, punta kay Lisel, mga lalab. Bibi pa yung bahay. Don Diego, nagbaba ng bahay. Don Diego. Nag-iikot kasi pang asar. Ayan, Lisel, lalab na sa bahay, Mako, Lisel. Eric Garcia, nagbaba ng bahay. Don Diego, nagbaba po ng bahay. Lisel, nasa bahay, Mako, Lisel. Yan, Lisel, nasa bahay, Mako, lalabs. Guys, makiusap lang. Sana patusok ng bahay ko bago. Meron ka bang premiere?
Patusok sa nakapin. Iwalang kayo ng bakas from Lisel. Ayan. Sa misis ko yan, host. Ay, sa'yo pala yan. Asawa mo pala yan. Sige, lalabs. Andito ko sa bahay niya, Sir, Arky. Ayan kay Lisel. Lisel, hindi na ako magbakas, lalabs, ha. Panurin ko lang siya ng 2 minutes. Ayan. Ayan, padigit pa ako. Ayan, lalab kay Lisel. Hanggang kasi naglo-loading. Yeah, thank you, host. Ito pala, labihan kita ng ha. Wait lang. Loading kasi tayo, nakakaasar. Eric Garcia, dating deket from RQ Official TV. Okay lang yan, host, loading. Nag-welding. Ayan, Lisel. Sabay mo ako, Lisel, ha. Hindi na ako magbakas, lalabs. Pangasar na loading. Hindi tayo didiretso nito hanggang 12. Na naglo-loading. Ayan, lalab, napakagandang lugar naman nito, Lisel. Lisel Joy. Kamigin. Naglo-loading na. Eric Garcia, nagbaba ng bye, Eric. Pangasar na loading na to. Tika lang, mga lalabsa. Wait lang po, wait lang.